Foki ke whawhi whalanglangi o e whiawhini, ka koe eiki minista ia o e ngahi ngā ue whakaloto whanua, Honourable Fane Fituafe. Whatapu at ki haataki lotu, ia e whok pia mo e whatapu ki he kauwhafofonga, o e ngahi ngā ue mo ngahi whanua koe ni mei muli. Whatapu at ki he pule lahi o e takmamata, Sandra D. Fifita, kau maafu ke kautaki ngā ue hono kotoa. Whatapu atu ki he kau whakamau, ki he mātua pia mo e kau tauhi whanau kotoa, kau puna ke mo haa whaiva. Ka umaafo ke tau whanau, aia o kune whakatahataha e mai ki tau tolu, ki he holo whamanatu Queen Salote. O kōle ke hufanga ngai tala whatapu kakato o e whanua pia mo e lotu. Aia kua ngā maheni hono o atu me kele kele e iki koe ni, kai ata ke kamata e tau polokalama fia mo whakakoloa o e whiawhini, ko e konga whokeni o ngahi whe auhi o e kātoanga hei lala ua awhe ua ono. Pea koukole ai heni ki a pasa Daniela kātoa me he siasi awhitu pe koe SDA malapo holonga pea mo tataka motonga kene kātaki o tataki a e whiawhini aki halotu. Malo. Whawhi beke mō kui, kau tak mua i e lotu. E o tua mafi, ko koe mau tamai fungani maolunga e Afiona. Ai Afiona, ko i aari whāpea moe Omeka. Ai Afiona, ko i kamataanga, pea moe ngataanga. Ai Afiona, ko e ao niu mo i pure whakarewelewa. O e univesi o maua lolo ai he hoa whakakoloa koe. Ai Afiona i ho whakatopu. Ai langi i pia mo e mamani nā ke wholofola be pia hoko mai. Ta lunga pia mo e whakatopu e whahinga o tangata. O tua koe nā ke fie whiohi. O tua koe nā ke fie ofi mai. Whahaia i ho o hifu. O ngauhi ai tangata i he tatau ai Afiona. Ngauhi ai tangata be mi he kere aki ho tau kupu ofa. Pea ku mau lau monu ia, mau lau tāpuaki o au ki he aho whakakoloa koeni. Whawhitai ho mau lau marie, o mau loto koe hui koe whakakoloa e Afiona i ngahi tāpuaki. Pea me ngahi rerei o ku tokonaki mea rerei e Afiona o whakakoloa ki e mau moui. O tua koe talu mei mua i mua. Nai o tua ki ai e pēteri ake o wholofola. O tua ki ai a e palahame. O tua ki ai a Aisaki. O tua ki ai a Sekope. O tua ki ai a e whanau Isleri. Tai maari ai mo ki mautolu he aho koe ni. Ka koe Isleri whakalau maari e mo e kalauni ai whakatupu ai Afiona. Hoa whakakoloa o mau kau whakataha ai he malu e whare koen. Koe uhi koe maa i moa. Koe kātoanga. Ahono whakamanatua ai ngahi tuku whakaholo ai whanua tupou. Pea mau momoi atu ai kātoanga o e hoa koeni. Whaitāpaki mai e Afiona. Pake whakaikuna mo whakakoloa ai maa i moa be mo e hawhanga e hoa koeni ke mau ikuna pe o whakatatau ki ho whinangalo. Momoi atu, hau e whanua e whaitape kina e Afiona pe mo hono whare. Momoi atu ai eik pare mia be mo ne kabineti e whaitape ak mai e Afiona. E tape kina mai e Afiona eik minista o e pot ngau e takmamata. CEO pe ke kau ngau e hono kotoa. Whawhalanglangi o mau kau whataha i e hoa koeni, e whaitape kina mai e Afiona. Maulotu eiki ko hui koe kātoanga mo e hoa o e hoa koeni, haha mea te mau whahoko i e hoani, mau whai kotoa beia ke langlangi, pia ongongo re reia e Afiona. Mau kore whamoremore atu i a tōnou nou, anga hala ku mau whia ke Afiona. Alofa mai o whakakakato a lotu mo e huu mau hake hoa koeni, pepe he te mau whia maari e
e huaf pe taha alo ko sisu kalais ka ko ia ho mau fa mo ui. Amen. We'd like to thank Pastor Daniela Katoa from the Seventh-day Adventist Church, Malapo Holonga Te Takamotonga congregation for the wonderful prayer to begin this blessed evening. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. At this point, I'd like to now call upon Mr. Anthony Cocker, who will do the welcome remarks, and then after that, we'll have a few words from our sponsors before we welcome tonight's talents. I whainga maari ko ni ko lea heni ki a Anthony Cocker, ko e tale ki te e wa a whalalaka i ko eni, ai tawhaaki whakatakmamata, ai potunga o e takmamata, kene whakahoko atu ai lea talitari o e whiawhini. Tapki e awhio o tua, mawhi o tau loto tonga. Tapki e tamatui whaleo, pinisi potoa, o kalala, moi whare o hamo e ofo. Tapki e whawharanglangi, ka koe ek minista e potu ngawe ki e ngai ngawe, whakaloto whanua, ono bo whane whituafi. O honga ke potu ngawe, aho whakalangilangi, pa mai tai lelei, ai whaafi ke pokama whiawi, tau olunga o e whiawhini. Whatap ki e minista e potu ngawe takmamata, mo whalaiwe ewa, se miski o a lafsika. Whatapa ki e kau whamau, pa mai pōpō ki e tariniti tau olunga, o e hako tupu e whanua, kai pē whoki ki e whatongia mamafa, o mou teuteu ati ai he whiawhini. O atene taitai lelei ki e longai whanau, o ku mou kau mai ke whiahui tau olunga, junior, o hei lala, wafe wano. Pē whoke taitari whiwhia ki mou tolo kotoa, kau tau i whanau, ka mai teu lahi, mai pōpou, ko mou whakahoko. Taitai lei koe tatai ki whaiwhekau, Daniela Katoa, whaiwhekau ai sasa whitu, o Malapo, Holonga, pa mo tataka motonga, pa mo lotu lelei, ko whahoko, he whiawhini. Ko e ahu e nono ua, e tau katoa ngai, ai wikehi lala, wafe wano. Pea neongo ai hake mai, ai ngai whakalalaka, ngai liliu e taimi, kau kei whiemau pe ke akoi, mo whakailongai, ko tau tu whaholo, mo anga whawhonua, mai longai whanau iki, ake ono a koi nau tolu, e ngai whaiva tu whanua. O ki whahako pe whoki, ano a koi e ngai whaiva koe ni whakatonga, me o mou potunga e takmamata, hange koe o mou osmea ai. Koe konga pēia, ono puke puke, mo tauhi, o tau tala tu whaholo. O atai pe taitari whiwhia, ki mou tolu hono kotoa, o mou tau kau whakataha mai ki holo whamanatu, o Queen Charlotte. Kai pē kia motolo mo mea mai o pē. Whawhea ki motolo kotoa ke tau kau whakatai pē. E whiawhini, kai pē ke toenga o ngai pōkama ke wikehi lala wafe wano. Ofa ke mo maua katoanga whiwhia e whiawhini, kai pē fo ke toenga ngai pōkama o wike katoanga hei lala wafe wano. Tua awhatu, mahalopitu. Mō kata ke paspasi ma Anthony Cocker, ko e talekita e wa a whalalaka i koe ne tawhaaki kua takmamata, i he potunga au e takmamata. Ki mua hano whakahoko te hingoa ki nau tōku nau tokoni ke whakahoko pe mo lava tu whaki atu e ngahi polo kalama lelei koe ni o i kātoanga hei lala. O ko kole peke ki whakaongoa ta ki mō tolu koe ni i he konga uluake tau whiauhi, ko hiu whia mau peke mō mau mai ki mō ani pea mō mō kau tā me a. Aia koe whakakoko, ko Omileti Pale Whau, Seini Esther Rose Whakawā, Sailini Tau Sisi, Chelsea Veisinia Manu, pehe whoki ki a Melelilo, Relizia Mohetau Pea Mo Luisa, Whale Kakala Kulu o Vavau, Kupu Tau Helu Helu. Ko leat mātua tau whanau ke
mo lava mai pe mo e whanau ki he Stacy, pe a teu mai e kauta mea ko hi whe mau ki hoko pe e tau ngahi whaiva. Ko ta ko to pe whe mau fuki hato koni lahi ke whakaivia e katoanga hei lala. I ta oni u gue whamalo ma ke pot ngaue statistika. Ko hika na loto lelei ka lava o iai hato koni ke lava tuku atu i he ope ai ngahi katoanga koe ni o hei lala. Ka ta ki o tau paspasi mai ai pot ngaue statistika. E kai ngata pe ai o gue ai whamalo lahi ki he whakatou mafi finance. Ko hui ko ane afi na iai ai ngahi polokalama na pe hegu. Kai ke lava whamafola atu. Kana e whetu take et pe ane uhu o ngo i pe he kautahatonga koe ni e nau loto ke nau tokoni ki he ngahi polokalama whakafonua la lahi hange ko he whiawhini. Pau gai whamalo lahi ki he whakatou mafi finance. Pea moi trading ko hi ka nau tokoni lahi e whiawhini. Mo kata ki o paspasi i mai i hene nau whafungai lai sane malo e pou. DJ kole atu. Kata ki mua whakahoko mai tau video o ku asi ai kau sponsors o e katoanga hei lala kua whe wao no. We now take a moment to proudly acknowledge our valued sponsors, whose generous support and trusted partnership have made the Hey Lala Festival 2026 possible. Our supreme sponsors. Government of Tonga, thank you for your unwavering support of the Hey Lala Festival. Yeah, it's another travel ad. Kind of. Tonga has paradise, sure, but also something unexpected. Have you ever been to islands that are friendly? A give you a lift home type friendly? Kick a ball on the beach friendly? Where making friends is easier than you think. That's the Kingdom of Tonga, where friendship is in its people and its culture, woven, handmade, crafted into a kahoa. Welcoming family, rediscovering Tonga. And even though dad can be a little too serious receiving this gift of friendship, it's because he feels it. Kingdom of Tonga, the friendly islands. Fiji Airways, thank you for connecting people, cultures, and communities across the Pacific and beyond, making journeys and dreams possible. Our elite sponsors. BSP Bank, officially Bank of South Pacific Tonga Limited. BSP is a locally incorporated subsidiary of the BSP Financial Group, the largest banking group in the Pacific region. The Embassy of the People's Republic of China in Tonga, established in 1998, serves as the official diplomatic mission representing China in the kingdom. Located in the capital city, Nuku'alofa, the embassy plays a pivotal role in fostering and enhancing the bilateral relations between the two nations. Welcome to Hanoi International Gateway Hotel. Kore ke hufanga ngahi tal whakata potope was no whaket pe mi he whare whamafola radio broadcasting. Tamo ki tau kau whataha i he polkalama wheau hi tau olunga ai hako tupu e whonua tau nima i he tau taha fitu. Whakakatuia pe mi he holo whamanatu kun salo te i he whiawhinu. Ko lahi foki i ai holo i taimini ka pehe ki he whawhalanglangi ko ona polo whane fitu afe. Ka pehe ki kau whamau na osi mau mo ki nau tolo heni i he taimini. I he taimini tonga Tera te ai ngahi tuaki pe mi ngahi kautahu na honga sponsor ai polokalama koe ni i he whiawhini. Ko e ki nau tolo ko whamau e whiawhini
o Cotton Siare, le Sila Vi, David Vaiola pe mo Arifereti Fonua. O e MC ko ia I he fiafini ko Mona Lisa Palu. Ka tali rei motol ki tau kau fataha I he prokalama ko ia pe auhi tau olunga hako tupu o Fonua tau nima ke tau tafitu. Pe me he holo whamanatu o Queen Salo te pe me tonu kalofa. Commercial bank, fully licensed and supervised by the National Reserve Bank of Tonga. Since launching operation on the 29th of October, 1993, it has become one of the 4 key commercial banks in the country. Our platinum sponsors: Digicel, Lion Liquor, Friends Cafe, National Reserve Bank of Tonga, Australian High Commission, Little Italy, Tonga Chinese Federation. Our gold sponsors: Tonga Airports Limited, Chef Zero, Buildersburger, Star Rentals, Hot Pizza Restaurant, Sunshine Rentals. Our silver sponsors: M&J Water Tank Company, Nuku'alofa Outrigger Canoe Club, Ancient Tonga, Anahulu Events, Liu Guest House, Siakapa One Media. Our bronze sponsors: Vaitohi Enterprise, Wilco Hardware. A round of applause for your sponsors for Heilala 2026. We're so grateful for all the support and the assistance that has brought us to tonight. Ki mua hano whawhiloa ki atu ho moukau whakamau he whiawhini, to e whakaunga tu pēu ku kōle mai me ho moutimi koe ne takmamata, ki he ni koe ni ke moukataki o tānaki mai ki he VSTC pēa mo moukau tā me a, ko uhi o ku teu ke kamata tau whi auhi, o Mileti Pale Fau, Seini Esther Rose, Whakawā, kai o maafo ke Sailini, Tau Sisi, Chelsea, Veisinia Manu, Melelilo, Mohetau, Luisa Fale Kakala, Kulukulu o Vavao, Kupu Tau Helu Helu. Whe mao pepea mo e kulupu hono ua, ko Carissa, Paiai o Kalani po Oliva Ati, Noelani Unaloto ki Wahanoa ni Wafe, Eden, Iasinito Vakalahi, Lineni ke Eleni, Ana Lupe ate laite Kalamafoni, Lady Ana Wahine Tukihala Hihifo, Fa Onevai, Bemo Victoria Grace Tailata I Loa Manu, Hoku Ilani Ma Kisi. Ko e kulupu whakaosi, o ku whia maupe mo ki mautole taimini ke mo lava mai ki ta whaake Stacey, Rosemary Siesi Cotta, Caroline Karina, Sata Tupo ke tuu Ilaisane, Aneva Pongi, Anitita vai Nicolo Kupu, vai Angel Murphy, Vika Tolia vai Pulu, Rubiana Lucy Malia Folau II, Anita Fatafehi Lupe tu lelei Pelenato, Luisa Sios Ana Folau moi tu I Kefu, Pemoli Tea, Pomaika I Okalani Tā Tofi. Ko ki nau tolu e kone unau kauhi whiauhi, oa te ke toi tatari ka ke kātaki o teuteu mai I he VSTC. Ho ek mo tau ka inga, ko e whatongia e whiawhi ko e ni ki hono whakamaaka pe mono sivi'i, ai kau whaiwa, o ku I he awhini maia o e kau whakamau. O ko koe tu ki tau kātaki o tali lele e tau kau whakamau, o ku I heni a Atolo Make Helu. A tolo make ku kai ke sola ea ki he tolaha ki tau tolu tale niti I he hiva pea moe whaiwa. O kui heni foki ko e whakamau I he whiawhini a whare ka ono. Ka take o paspasi mai taha e tau kaupuna ke. O ku kau ki he kau whakamau o e whiawhini pea moanga kehe. Ka take o paspasi mai tau whakamau whika tolu. Ko e tau whakamau whika wha, ko ane leisia koloa matangi vi mei kolomotua. Pea ko e whakamau whakaosi, ko Cotton Robusta Siale tahaya e tau kaupunake. Ko e tau kau
whakamau ia o e whiawhini. Pea i te pile o e ātita, o kia me le sungu pule, pea moli sita tā ufa. We'd like to acknowledge our friends from abroad. Thank you to our JICA friends who are here with us again tonight. And I would also like to especially welcome Mrs. Suliana Henrietta Afeaki, an icon in culture and dance. Tawa umaeni ki he mōmini, tiko na mō tatari kotoa ki ai. I he whakakohoko koini o ku tuku mai, te tau kamata aki ai konga uluaki o e whiauhi. Ngofua ai pasi me kamata ki he osi pe mo e māwhana. Ko e whiauhi ta olunga o e hako tupu e whanua, o koe ai ngahi konga ki he kehe e tolu. Ko e uluaki, ko whiauhia ma ai whanau ta unima ki he ta uwalu. Aia o kamata aki he whiawhini e omileti pale whau. Ko e ulaki taolunga ia o e whiawhini. Na e whakahoko mai ko omileti, ka mahino mai mahalo o kukei tatali ki he kau tā mea, ko ia ai te tau hokatu lewa ki he whikani mā ka ataki kau whakamau, mo whakatonga iangi ko e whikani maene o tau hokatu ki ai, ko mele lilo, Relizia mohe tau. Ko hoku ingoa ko Melelilo Relizia o Kea Kelei Tiare o Kuipo, whakamaali ki Waimea Junior mohe tau. Ko hoku ta uwalu eni, pea ko e kulele mai me he paini tu ua, Havelu Loto, ha pai masani, ha ben China, pea mo e hu whangalu pe vai ni. O ko ololotonga ako he Ocean of Light, pea ko hoku fasi tau olunga, ko e taha i e mā i moa, ai kuini whehuhu o tonga, kuini sa alote tupou tolu. Ko e ofaloto he lose mo hei lala. Pea ko e langitu aki ai, i he efi awhini, ko e kalapu mosmosi koula. Ho ek mo tau ka inga, ko e whika nima i he whiauhi koeni, tau olunga ai tau nima ki he tau walu, ko Melelilo Relizia mohe tau. Mō kāta ki o paspasi mai e tau tā mea pia mo e kau langi tua, ko nau mau mai. O atai pe whoke whamalo ki he Fiji Airways, ko hiko ki nau tolu ai supreme sponsor o e kātoanga hei lala. Kau whakamau ko e whika ni mai ni. Ko hoku te unga taolunga, ko e te unga kakala lewe lewa, ai whakahoha a. Ko leat ke matanga, kātaki, tau pasi, ki e tawhi mala e o e efi a whini, Melelilo Relizia mohe tau.
Paspasi mai ai fuafua tau olunga o e fiafini tau valupe. She's only 8 years old, and that's your first competitor in tonight's first category, judging our talents aged 5 to 8. Her name is Melelilo Relizia Mohetau. Can you imagine being 8, standing in front of all of you and performing with so much grace? Ek minista ko tui pe o puia e tau lau kau I he wakai ko ni ki he hako tupu o e whonua. Ko e konga uruaki o ku siwi I ai tau ni ma ki he tau walu. Ko le atu ke mau mai pe ma kau tā mea ko ni ai kau tā olunga ko ni o ngau whi au he tau hiwa ki he taha ua pe mo taha nima ki he taha fitu. Whamaloa tai pe foki ke ofisi tala whikau lahi nu sila. I he popo lahi o na o mai ke kātoanga hei lala. Whamalo ke pange MBF, Anton Sampathi mo timi I he pange MBF, I he nau popo kotoa. I kai ngatai ka guai foki ai whamalo lahi ki he pange PSP, nau tokoni ko tahe o kau sponsor tu ki mua ai kātoanga hei lala.
Ane hu na whakahoko whoki ai whi au koin bartender of the year, ma oe Takisha Prema. Pea ko apongpongi o whakahoko ai whi au hui koini ai kuki le leitaha, pe koe chef of the year, ki lia hona ia. Ka koe e whiawhini, o tau heni e holo whamanatu Queen Salote, whonu e holo he whiawhini. Koe uhi koe whi au hi tau o lunga hako tupu o e whonua. Ko e whine mui hana hoko, ko Sailini Veisinia Manu. Ka taki, paspasi i mai, Sailini Tausisi. Whakatulo atu ki loto tatau, mo haa punake whaiva, i he whaiva lau. O mi mua whainga maari e ke whakahoko atu, a hano ka ke i tau olunga mohono whaunga. O kou pole pole a ki a hakutonga, he kohoku laukau a ngā ia ki ha aho kātoanga. Kohoku ka ke i tau olunga, o ngāhi a kia, ai ki he tonga tu o ua, na ilalanga e he kukui, me he homa toloa o whakamaunga o tonga. O kupiki ki ai tofe, pea omi, ai tofe ko ni he whanga whaetanga tā, pea me he vai ko puna mei pea, o toki whakamau ia e he eku whanga mehitanga, ki hoku kake i ta olunga ke hoko, ko hoku teunga tau lewa, isa, he kua huni ai lolo, ke uha aki i he pō katoa ngā. Ko hoku no oloto, ko e pulu kako, na e whi ia, e he kauwhewhine me he i o tuku aho, ke u whakamanimani aki i ha aho peheni. Ko hoku vesa ni ma, moe wa e, kai pehe ki hoku teteki, o ko ngāwe aki pe ai kawha pulu, o whakamau ki ai ai tofe mo i siweli koula ai tonga. Ko hoku whasta olunga ko e ofa mei muli a fuspala. Hiwa e atu he whiawhini e he kulupu i o tuku aho mei nakolo. Tua ofa atu mea Miss Sailini Tausisi.
atake o toi paspasi i mai a Sailini Tausisi. Whamalo tai pe foki ki he ngahi tokoni ko toa pe ko e uhi ko e kātoanga wike hei lala. Whamalo ai ki he Whehoko Arts, Stephen Whehoko, pea moe kau ngau whamea masani ko ia. Iai moe whamalo ma kehe ki hotele tāno a. Kau maafo ki ai Friends Cafe, ko e ni ihia ngahi tokoni ko au taki mai ki he kātoanga hei lala. Kau whakamau tawa o mai eni ki he kau nanga hono tolu. Aia ko Seini Esther Rose Whakawā. Pui ange he mo e whakatapu kakato e whanua mo e lotu, kai atake u whakahoko atu ai kakei o i ki i kau nangani. Ko hono teiki, ko e wha o tusia, whakapito aki ai hei lala, pea whakamau aki ai tua niu na e toli me he āwai o vuna. Ko e kauhiwa, ko e kalapu wha o ne lua me i lapaha, pea mahino mai wai poupolahi ai tangi mei moana project ki he ki kaunanga hono hoko. Ko e whi ahui ulo aki whokeni ta unima ki he walu. Hiri pe ni te tau hokat whoki ki he tau hiwa ki he tahaua. Again, we'd like to thank our sponsors who have helped support and ensure that Heilala runs smoothly. Special thanks goes out to the People's Republic of China's Embassy. Ladies and gentlemen, please welcome our next competitor. On the stage, Seini Esther Rose Whakawā. Ko hono tekteki ko wha atusia, whakapito ake ai hei lala pia whamau ake ai toa niu na e toli me he āwai o vuna. Ko hono pule o tōna e kufia pia tāka i lolo me hiku tamore. Ko hono kahoa, ko hei lala na e toli pia tui me he paki mo i toi i he ene whangakui. Ko hono teunga tau olunga ko e teunga kakala o kutu ia ki he kie tonga, aia na e la langa whakamani mani e he kauwhewhine o loto la pahaka koe kulupu ai project tangi mei moana. Koe wha atu sia mo ngahi au au kakala, koe tui e he ne whangawhae mei loto la paha. Ke tau mo wike hei lala ke alaha pia manongi, wisa ke toli pia tui ka tau laka he kua so pia longo katoanga. Ko hono lolo tākai koe niu mo tui na ngau hia me api ko tali ki uvea, me he funga afo e te au. Ko fusi e taula o e lompe au, pea tuku fola watu i he o seni, o e seni tuli tolu o e lotu, i he whaiwa mo e pao tolo aki, o tua mo tonga, ko hoku tofia. O whaatu mea Seini Esther Rose Whakawā, ta unima, ako i he GMS Malapo, pea tau wakaya tu, whakawhiao mai ai. Ai eiki whakafofonga whalea lea o e wāhenga, Honourable Kapeli Lanmata. Kau whakamau, pia moe matanga, kātaki. Mo paspasi i mai a Seini Whakawā, pia moe kalapu wha o ne lua o la paha. O atai pe foki ai whamalo ke pot ngau statistika, i he tokoni lahi o lawa tuku atai tau polokalama e whiawhini, i he Broadcom Broadcasting. Nolu, wha.
Mali e folahaka, mali e tula fale. Whamalo atu ke lang tu a pe mo kau tā mea. I e poupou ki e whiawhini. Whamalo atu ki a Honourable ka peli lan mata. I e poupou lelei ki he katoa ngā heilala o e tauni. Can you believe she's only 5 years old? That's real talent. How wonderful it is to see them here tonight. Honourable Minister, we've come to the last two items for tonight's first round, ages 5 to 8 years old. Again, we'd like to acknowledge our kind sponsors. Also like to remind you that tomorrow at 10 o'clock, if you think you like food and you think you know who's a great chef, come and join us tomorrow or watch us live, because they'll be having the Chef of the Year competition at Liahona tomorrow at 10 o'clock. In the evening, there's also other programs happening here. Today is Tuesday, and did you know that this Friday is going to be a public holiday? The Ministry of Tourism is delighted to host a block party this Friday, so make sure you join us here in the heart of Nuku'alofa. Hoko taipe tau polokalama, katoanga whiau hi taolunga ai hakotupu o e whonua, tau nima ki he tau walu. Pea mo e whamalo ai pe ki he hotele tanoa i he nau popo lelei ki he katoanga hei lalaka uma afoki Stephen Fehoko, pea mo e Fehoko Arts. Iai pe mo whamalo ki he Lion Liquor, pea mo e Tonga Cold Store, nau popo he tau kotoa pe. Whamalo atfo ki he Digicel, kai uma afoki e tau whiawhia ko uhi o ki heni, ai kau whafufonga me he ofisi talawhekau lahi, Nu'usila. Our supreme sponsor is Fiji Airways. Kau whakamau ko ni tau hoko mai lewa ki he whikawha I ho mō pepa. Aia ko e taolunga ia a Chelsea Veisinia Manu. Watai pe foki ai whamalo ke pange MBF, kai umaa foki ai Fehoko Arts, pe he ki he whamalo ki he pange pule, pe ko Tonga National Reserve Bank. Kau whakamau, ko e tālunga hau ko Chelsea Veisinia Manu. Ko hono hingoa ko Chelsea Veisinia Manu me I pea, kolomotua, hawakatolo, niu toua fo ui a wha, kai nofo veitongo. Tulau ke hawhanga, tuku ke utu uta, I he kolomua ke hua lela atu, hoku kake I tau olunga. Isa he kua so pe whakalata e hawhanga. Ko hoku kake I tau olunga, ko e teunga kakala, ko e au kakala e whanga whae, me he hungalu o pea, pe ma fupua ko whanongo tala noa. Tuku ke tala noa, he kohono whaunga, ne ua. Ko hoku teki ko helu o pilo levu, pea toli, pea aikona me he umutangata, pea toki laloni aki, ai langakali ne awao mai, me he kolo kakala, e he ene whangawhae. Ko hoku karawa ko e pitoi ngalau ne toli, pea tui pitoi, me he mui hopo ngā, pea moe wasi la a. Ko hoku pule o tō ne ukufia, me he vai ko puna, pea tauaki ia I he esi, ko a whaangia, pea toki omia ki he sia ko veiongo, o toki filohi me ai, ke u ai ki he wike o e hei lala. Ko e konga ki olunga haku teunga ta olunga, o ku whakatapa aki ia ai whakamata moana. Pea tu u tau hoa ki ai whakamata moana. Ko e whakahiki tama ia a e ku whanga kui, me he whakamalu sio ata. Ko e konga ki lalo hok te ngata alunga whakatapa aki ia ai whakamata moana, pea tu u tau hoa ki ai hono whaka o tusia o ne tui fio mo e whakamata moana I hono tapa mua. Ko e tui kakala ia mo e whatuwala e whanga kui, me he whakamalu sio ata ato ki sani, me he paki mo I toi, ke whai aki ai vale ia tama. Ko hoku no o konga loto ko e helu o pilo levu, ne tui laloni aki ai maile lau momo,
me he pupunga maile lau momo me he tualiku o e haamonga a maui. Ka koe whasi anga o e peau o e mui hopo hopo ngā. Koku vesa, koe vesa maile lau momo, ne hai he whangakui pia fungani aki. Ai whakaotu sia ke uteunga he aho pia mohono whakaofu ofa. Ka ea halaka e mahe hei pe tō ki tua, kore ke hufanga atu, he malu o e lotu pia moe whonua. Lewe lewa malanga tua o whaatu koe whasta o lunga, si ete lata noa he hifo moe hake, koe kauhiwa, koe kalapu sila pelua, koe punake, koe whakahoko tā ufa, pe au sponsor, ai kaunanga koe ni e he Sila Pelua Academy. Kātaki o paspasi mai a Chelsea Veisinia Manu. Manu. Pea moe Sila Pelua Dance Academy. Tau toi paspasi mai ai ngahi kaunanga ngau kau mai ki he katoanga o e fiafini. Kau whakamau tau hoko atueni ki he tau olunga hoko. Ko ngā uluaki e tau whiauhi, tau nima ki he tau walu. Ko he tau olunga ia, alu isa, whale kakala, kulu kulu o wawau, kupu tau helu helu. I e whiawhini whoku kua e toko lahe o nau mea mai he live stream, o ata e whakamalo o lahi. Ki he potu ngau e statistika, kai umaafo ke whakatau mafi finance and cover trading. Ka pau ke whemao hao no paanga pe moha quality cover tonga ma o te me kau tahani veitongo pe mo
wakaono i nei afu wawau. Koe tālunga hoko, koe tālunga ia a Luisa Whalekakala kulukulu o wawau kupu tau helu helu. Ko hono te unga na ngauhia me he whau pea moe lopa, pea na e tā ia pea tatao o lanu i he vai ko kahana. Ko e nima mea a e ne whangawhae me hala sipu, hala he koni mo e toa fotuloi o e funga whonua. Ko hono te unga o konga e ua, ko e konga ki olunga, ko e whauna e kako ia pea fi o fungani aki a e lopa na e toli me he api ko anga hiki, hala he koni maufanga. Ko hono konga ki lalo, ko e whau pe moia, na e tā pea haha whakamomo iki, ko e whakataipe pe ki e ie sina. Ko hono ki e, ko e lopa pea fungani ake e pule oto na e ukufi, me he taulanga pasi vulangi. Ko hono teki, ko e whau fungani ake e lopa kutui, o whakamau ke tua niu, na e haalo he ne whangawhae tangata, me he whala o taka. Ko hono kahoa, ko e pito ingalau mo e vee hei lala, ko e awa o kakala ia e kauwhewhine, mo ui wheinga me he wafu, kuinsalo te mo e ulutoa aho panolo. Ko hono lolo tākai, ko e lolo, po tea mohokoi, mo e tui, na e ngauhi e ne tangata eiki, me he funga sia, funga misi, whala le lolo a halai walu. Ko hono whasi taolunga, ko e tawa ke, ko e maa imoa e tahine kuini, ko unga whonua, kuinsalo te tupou tolu. Ko e tāme a, ko e kalapu ifi tālanga. Ho eik mo tau kāinga kau whakamau, pia moe matanga. Kātaki o paspasi i mai a Luisa Whalekakala kulukulu o wawau kupu tau helu helu. Bye.
Pataki o paspasi malu isa pale kakala kulu baba o kupu tau helu. E tau olunga I ai tabake pea koe kauhiwa koe kalapu I fitalanga. Kau whakamau, ko tawa umayeni ki he whaari ari whakaosi, pea osi pe ko ia tau hokat lewa ki he konga honoua, ta uhiwa ki he tau tahaua. I hope you're all enjoying tonight. The kids you're seeing on stage are only 5 to 8 years old, but the talent they possess is amazing. We'd like to thank some of our sponsors who have helped the Hilala competition and festival this year. Of course, our supreme sponsor is Fiji Airways. Donating 10,000 or more and becoming elite sponsors, MBF Bank, Tanoa International Dateline Hotel, BSB Bank, People's Republic of China's Embassy, the New Zealand High Commission, and Fehoko Arts. We'd also like to thank Digicel Tonga, Lion Liquor, Tonga Cold Store, Friends Cafe, the Tonga National Reserve Bank, and the Australian High Commission. Thank you also for the support from Little Italy Hotel and Restaurant at Sopu. We love that pizza. Also, thank you to the Tonga Chinese Federation, as well as Hot Pizza right here on Taufa'aha Road. Koe whinemui ki he wheau hi koe ni ai taunima ki he walu, whakaosi koe ni o e wheau hi koe ni, ko omi leti hokui lani mo ui he kelesi Ronita Tania Renzi Palefau. O ko lele mai me mapu a vaea funga whaua, tua koloa pea mo tua neki vale vavau. Ko hoku tau fitu eni, pa ko wako I e GMS Homa. Ko kwhasta olunga ko e hala ko papa, ko e maa I moa ia, ai kuini o feina tonga, kuin sa lote tupo tolu. Ko e uhinga heliaki ke hala ko whakatoka, mo teu lelei, mei he ko hili, ai au wha ilonga iai, ai hala ko fōma iai atonga, ki hene tu uloa mo e langa hake. Ko hoku teunga tālunga ko e kakala mo e ngatu, ne ngahi he whangakui me api ko piu mo talaki. Ko hoku kahoa, na I tuia he kukui, me he mata mahina hopo. Ko hoku pule oto ne ukufi me he vai, ko funga veita, pea ko hoku sisi, ne tuia e hoku whanga me hitanga, me he tua koloa I vavao. Ka taki, ka e paspasi mai, a omileti hoku ilani, mo ui he kelesi Ronita, Tania Rencia, ko e kauta mea, ko e kalapu mosmosi koula a maufanga.
yo paspasi mai. Ai wha ali pa mo talunga whaka osi o e konga uluaki e tau whi auhi o e whiawhini. A round of applause for our dancers and our competitors for the first part of this evening's competition. Ia whainga maari e koe ni uku kole ke DJ, ke ne kātaki o te whakahauko mai ai tau kau sponsors, pēr mo kinau tōko ni uktokoni ki he kātoanga ui ke hei lala. I he taim ta tau kole atu ki a ki motoko ni uwhi auhi, i he konga hanoa ta uhiwa ki he taha ua. Ke mo kātaki mai ki ta whaake Stacey, pēr mo i kau tā mea, mo i kau lang tua, teu ke kamata ai konga ko ia. Malo. That's the Kingdom of Tonga, where friendship is in its people and its culture, woven, handmade, crafted into a kahoa, welcoming family, rediscovering Tonga. And even though Dad can be a little too serious receiving this gift of friendship, it's because he feels it. Kingdom of Tonga, the Friendly Islands. Fiji Airways, thank you for connecting people, cultures, and communities across the Pacific and beyond, making journeys and dreams possible. Our elite sponsors: BSP Bank, officially Bank of South Pacific Tonga Limited. BSP is a locally incorporated subsidiary of the BSP Financial Group, the largest banking group in the Pacific region. Of the People's Republic of China in Tonga, established in 1998, serves as the official diplomatic mission representing China in the kingdom. Located in the capital city, Nuku'alofa, the embassy plays a pivotal role in fostering and enhancing the bilateral relations between the two nations. Maloi Lenig, welcome to the Noa International Dayland Hotel. Ta Noa Hotel, one of Tonga's leading hotels, located in the heart of Nuku'alofa, with its stunning waterfront views, modern facilities, and warm hospitality. Ta Noa has become the preferred destination for both business and leisure travelers. Bank. MBF Bank Limited Tonga is a locally incorporated commercial bank, fully licensed and supervised by the National Reserve Bank of Tonga. Since launching operation on the 29th of October, 1993, it has become
Pamalo ai peke tau kau sponsors. Kata ki o paspasi mai ai katoanga o e whiawhini. Kau whakamau taua o mai en ke konga hono wā. Aia ko e kau whine muia tau hiva ki he tau tahaua. Ko le atu ke tau kātaki o taritari lelei a Carissa po Uliva Ati. Ko e mo tau kāinga ko e ngahi makatuunga koe o ku sivi i aki he kau whakamau ai kau tau olunga o e whiawhini o kau ai ai whakahaka ko e teki whaiwa ko e whola haka pehe whoki ki he whasi tau olunga. O koe ai whoki pa moe ngahi makatuunga ki he teunga whia mau ke whakaofo ofa pea creative. E tāna ki katoa ngahi maka koe hai tau kau whakamau pea tuku atu ai o la i he whiawhini. Kai kehe, ko e konga hano wā eni, aia ko e tau olunga ia a Carissa po Uliva Ati. Tau whamalo e peke whakatou Mafi Finance, ko hika nau tokoni ke lava tuku atu ai live stream i he whiawhini. O kou kole hango fua pe ofa ke ata isa, ai tonga ke matafi hono langi maa ka e whakafotu la atu, ai kake i tau olunga o e whine moini. Ko hono teki ko e nusi ne tui he whangakui, me he sila pelua, pe a whakotu ki a e poutu liki e tolu o e whanua, ko e whamili siasi pe a mo e whanua, ko e whakailonga ko kakato e senturi ua o e lotu i tongani. Ko si oto kahawa ko e nusi hei lala, ko e kakala to tonu pe ia, o e ahoni mohono uhinga, ko e ao hei lala ia a e ku whangawhae me i he funga atere. Ko hoku pule o tone u kufia me he maka ko whele unga o whakahake he sia ko toloke pe a omi e ke noo ki hoku kia ke whakamahino ko si okmana ko pe ia ai whakamau hoku tala ki hoku sino ke u laukau aki. Ko hoku ka ke i lewa ko hei lala ata ata pe io ke tuha mo i katoanga o hei lala na e ao me he piu o tawhahi pe a mo i homa te te wha. Pe a lele aki i ke he paki mo i to i ke whai me ai hono tuia mo hono whakamau whatu. Ko i konga ki olunga hok te unga ko i ngatu uli tui ki ai ai whakamata moana hei lala. Ko i konga ki lalo ko i ngatu uli pe moia o tui ki ai nusi hei lala otu e nima. Ko hoku no o ko i lou mai le fungani aki e whakamata moana hei lala ne ao mai e he whangawhae ke uno o luva ke whe auhi o e ahoni. Ko i konga ki lalo ho kake i ko i ngatu uli pe moia ne a musi me he sopu o tāwha pe a tui ki ai nusi hei lala o whaka otu e nima ke u lau kau aki he whiawhini. Ko hoku wesa ko e ala mea ne tui mai me he api ko api lahi ko e ala mea o fungani ia he wha atu sia o tui ia ki he ngatu uli ko e tau hoa pe ki he teki i hoku ulu. Ko hoku lolo tākai, ko e lolo tui tui, pe anai lote pe ia, e kukui whewhine, o aikona aki ke tok malingi, i loto nuka alofa ke ilo he tonga kotoa, ko e ne fo i pelea o mo ke i talai pe, hoku tonga, io he ko tonga hoku tupu anga. Ko whasta alunga, ko e fia hoku loto, hiwa ea tuia he kau tā mea, kalapu te lia ko whe ilo haki anga, me he sila pelua. Tua o whātu, me he sponsor ko e Sila Pelua Academy o Haateiho. Hoek mo tau ka inga, paspasi mai a Carissa po Uliva Ati.
Tuan Paspasi mai Carissa Polivati. Inde kamata mai fe au ko ni ta uhiva ki he ta utahawa. Famalo e tape ke motolo mo me mai ke polkala mai fe afini ai o tuku atuia e broadcasting. Famanato tape pongpongi ko chef of the year competition. Pea o kuai foki pea mo e ngahi polkala ma ke ke ko stewaki. Ko aho falaite ko aho malolo fa pule anga ia. Pea ko aho fa hoko ai block party. We'd like to again thank our friends from JICA who are here with us as we continue on with the competition in the second part of tonight's program, those aged 9 to 12. O kuhoka tone tau whiauhi ki he ki whine mui ko li neni ke leni Analupe Atelaite Kalamafoni. Wai fo ke fa malo ma ke ki he fa to mafi finance and cover trading ka ba ke fe ma o ke no ba anga pe ko ma o ha ka ba tonga ko quality au pito ma o tu e me he ka ta ko ni I ve tongo ka mo wa ka ono I ne afu va va o fa tu lo wa tu pe fa tu lo he mo ala mai te o fa I ki upite ai pilamita tupu a pe mo seni loki o e ono I kuonga. Kau takafalu he tupe ku holo mua, ka e aua e koko, a e ne lupei me I hiku whanonga. He koe aho o I hiki tama sino e mea, ke au te lau hano kake I mohono uhi ngā. Koe taulewa o e ki whine muini, ali neni ke leni, Analupe Atelaite Kalamafoni. Pea koe ne lele mai me he funga ngalu kilo, lolo masi, mo e kari o pau. Amatangi maalie mo e kolo falahola, funga pousini mo e funga ana peke peka. Pea me he kolo taulanga me I Portland, Oregon. O vai maalie o kakalaua a hono kake I. O vai maalie o kakalaua hano kake I, o fungani wha, o whakataipe o e fuka o kei viringia. Ka e tāwane mai le, ko e liu manatu I he kumwhanua fo ou, ki he kolo taulanga. Ka o kei mai lalo e loto I tonga. Ko e otua motonga ko hoku tofia isa, ko hono lalo ni, o kutolo veu aki, ai ngahi fofunga I kupesi o fale fata. Ke ne puaki talanoa aki e tuku whakaholo, mohoto, tau whatunga motu a. O kune no e lau momo, pea whakanawau e wheta aki, o e wha o tusia kua lo oo. Ko e pētena o hono tau hii e wha I ka vei koula, o whakafotunga e ngahi tuunga, o ko oka na e esi me ai hono kakala hingoa. Ko hono te ki ko e matei whakalou niu, kua auni wha pea tau wākai, hono fele ano mo hono autu a io, ko hono nā paa lilo ko mapo I hea. Pea kune milimili I he tafe sino I vai o e pote a whaa. E whakahoko atu li neni ke leni Analupe Atelaite Kalamafoni, hono tau o lungai ai mā I moa, ai kuanga hono tolu I loa, ko e oia we ai maile o ku tāwani I he whaa. Pea aku langi tua e kalapu fe o taaki, a kakau, fe ofa aki a kakau, whaka mailewa, me he funga ngalu kilo me matahau. Lewe whakahoa a, kai tua ofa atu.
Eleni ana lupe ate laite kalama foni. Whamalo tai peho mo popo i e whiawhini. Ki e tau whiau hi koeni. Tau olunga o e hao kotupu o e whonua. Kata ke toi paspasi i mai. Malo e whaiva. Whafo ofa pia mo e kaulang tua. Mali e. Kau whakamau. Ko e hoko mai tau polo kalama. Ko e taolunga ia a Eden ia sinito Vakalahi. Whamalo at whoki ke umotolo tau iheni i he holo whamanatu Queen Charlotte i he whiawhi tu site koe ni pia mo e whiauhi hono ua o e wikeni. Tulou pia mo e amelali o e hifofua. Mo e fuifui leiola o e tui haa mo unga. Ka e whakawheiloa ki ate ki finita. Loto foa haa pai mo tu anuku vavau. O ko lele mai koe whakafofonga ai maa i moa ko lea whakatonga mo e whaiva ai tahine princesi Her Royal Highness Princess Angelica Latufu Peka tuku aho. Ai aku iloa ko e whea wini o Ken Peli me i loto Ken Pela Australia. Ko hok tek teki ko fui kula me he api ko kaunga o whakafonofono a kia ai hei lala na e toli fisi me he talalo sia o e sia ko veiongo. Pea tui whakaotu sia. Ko hoto kahoa ki he maalali o e wike hei lala. Ko hoto kahoa ki he maalali o e wike hei lala. Ko hoku pule o tona e kufia e he kufanga whae tangata. Ko e tofe o whakawhikita ki he la a i he fu toa ko tawake whai anai. Ke mahino ko e kumia o e Leola's mine. Ko e welcome ia ki he Friendly Isles. Ko te unga ko e siikula na e hafuni o pelu whakatapatolu. Ke ne whakataipe ai pilamita o e tau no fō. Pea whakamātei, me he hala salote, mo e hala wawaile ka me i whasi mo e afi atungi. Koku sisi mo e vesako e maile lau momo na e toli aki, me he hala kafuefu, o whikaki me he ano he hea pea mo e maka ko Pauline. Pea ko hoku lolo mirimiri ko e awa o kakala e whangawhae, me he uho o e lolo, pea whelotei me he pua toli no fō. Ke toka ngā ipe a wawau na ato. Tuku mua ke whakahatu e whie ka whataha e Palestini mo e pule ako o e whea wini o Ken Peli mo e potu ngau e takamamata i heno whakamanatua a e senturi ua o e lotu pea mo e pōpo aki ofa makehe me he pataloni o whea wini o Ken Peli. Her Royal Highness Princess Angelica Latufu Peka ki he tahine Princess Pule. Her Royal Highness Princess Charlotte mawhile o pileleu tuita i he teu katoa ngai a e tau fitu nima hono alo i he tauni. Hok fasta alunga koe upe o pilelevu koe mai moa ia ala a ko o ngā whonua Queen Charlotte tupoutolu pea koe pulotu haka ko mapa tau maalolo koe langitu a koe kalapu fofo a ngā pea ku sponsor mai ai ki fine mui koe ni e whea wini Kenny Peli. Kataki o paspasi i mai a Eden i a Sinito Vakalahi. Yeah.
Pasipasi mai a Eden ia Sinito Vaka Lahi. Tau whamalo whoko hui koe ngahi pōpō ko tōko mai he tau kau Platinum sponsors. Digicel Tonga, Lion Liquor, Tonga Cold Store, Friends Cafe, Tonga National Reserve Bank, kau maafoki ai ofisi e tala whekaulahi Australia. Our gold sponsors for this year include Tonga Airports Limited, Chef's Zero, Builders Burger, Star Rentals, Sunshine Rentals, the Tonga China Friendship Association, Hot Pizza, and Little Italy Hotel and Restaurant. Whiwhiwha ko hui guheni ai Palestini o e Tonga Tourist Association, saya moe hau, malo e pōpō lelei maupe ki he kātoanga hei lala. Kau whakamau ta wā umaieni ki he tau olunga hoko, aia o whakahoko atuia e Noelani, una loto ki waha noa ni wafe. Tulou, 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 kau hifo pe mua i tō mua, ke whakahoa asi ai matanga. Ko hoku ka ke i tau olunga o whakatoka ia i he ngatu uli na ngau hia me i he otu mua mua. Lua waila no muka ai helu o pilo levu, nusi pala taha, pea whakamata moana aki ai wha o tusia, koe ngahi kakala hingoa ho tau ki whonua. Na e tui he e whangawhae me hala fuolewa. Ko hoku no o kongaloto koe maile na e tā me he vai ko pule, me he whakamalu si o ata o fungani aki ai whakaotia. Ko hoku tekteki koe tua niu na e haalo pe me he hala ka peti ngatu o tui ki ai hei lala me hoku api ko lou pata ua. Ko hoku pule o tona e ukufia me he maka hoko walu uiha pea ko hoku kahoa ko hei lala whakalala o piro levu. Na e tui he ek whangakui me he kolo kakala. Ko hoku whasta olunga ko e lei o la. Taanga ia ai la agu o ngā whonua, kuinsa alote tupo tolu. Whapapa atu mea Noelani una loto ki waha noa ni wafe, ko gulele mai me he maka hoko walu otu mo mua mo e hala fuolewa. Ko kauta mea ko e kalapu whetaki nima ai hala fuolewa. Hoek mo tau ka inga, ka atake o paspasi i mai, a Noelani una loto ki waha noa ni wafe.
Kata ke o paspasi mai a Noelani una loto ki wahanoa ni wafe. Kia ki motolo mo toki kau mai ki tau polkalama e whiawhini whakala tau pito. Ai tau i he ni whakataha poupou ki kātoanga hei lala e holo whamanatu kuin sālo te. Whamalo atu i o mō ngahi poupou ko toa. Ka e tau te whito ki he ngahi kautaha koe ni nana o mai na o ngahi tokoni whakapaanga. Whamalo atu ki he Vaitohi Enterprise, kau maafo ke Wilco Hardware. We'd like to thank some of our sponsors. Our silver sponsors include Liu's Guest House, Anahulu Events, Ancient Tonga, Nuku'alofa Outrigger Canoe Club, as well as our Whakato Mafi Finance. Also, thank you to M&J Water Tank Company, my favorite water tank company. And I would also like to thank again Fiji Airways, our supreme sponsor. Judges, we only have 2 more competitors in this category, and then we'll go on to our final category. Ko e whiahui whakeni ai tauhiwa ki he tahaua, pe au teu mai lewa ki ai a Lady Ana Wahina. Tuki hala hi hifo wha o ne vai. Osi pe a ini pe a hoka lewa ki he tau alunga whaka osi, pe a tawa o lewa ki he tau taha tolu ki he taha fitu. O ko kole ke whakamalmalu he ngahi tala whakatapu ko whakatapua i he haofanga ko ini pe a tala mo ka pui mo e maa i moa e ikini, ka a tā ke whakahoko atu ai whine muini. Whamalo e pe whoki ki he potungau statistika ko huka nau loto lelei mo e whamanatu mai o kuiai ai tohi kakai o te waki ke ahatou noa o nove mai tau ni. Ke tau kau katoa ki ai ko e ngā ue mahu inga au pito ia. Ko hoku hingoa ko Lady Ana Wahine tuki hala hi hifo wha o ne vai. Tau tahataha e ni pia kou whawhawhunga e ato e kurupu ngā ue tokoni a e ku whangawha e ko e Miss Hapai Masani Central me he ano masima Salt Lake, Utah, Wisa. Tuku pe mua ke u lawe ki hoku huunga, mo hoku whaunga, ko e teunga fungani mo e teunga whaiwalahi. Ulu aki, ko e teunga ki e whakahapai e ngai lanu ke he kehe. O kune whaalu te ai e ngahi te whitoi na tula whakalangi o e te olunga he kariloa. Ulu aki, ko e teunga fungani, ko e teunga ki e whakahapai. Ko e hine he nau ne whakamanatu ki a te au ke u mau ai tui, o ku ai ta e ha mai aho tau ngā ohi. Ka koe lan pulu ke u fotu aki ai mo ui whaka apa-apa. Pea tala e he kula aho to mahu inga whakatau taha. Pea te whekumi ki he poto mo e ilo ai lanu mata. Kai whewhe ai lanu moli. O kune whakamanatu mai ke u whili ma upe ki he toto nu. O hange ko e nge ngā ke ha sino atu ai manawa o wha o ku whatu aki ki taua tonga. Isa, tokua ko e lanu wāleti a hoto molu malu, ai whewhine tonga pea no o loto aki, ai lan pinki, ai te nofo tala ngofua. Ko teunga whaiwa hanoa, teunga kakala hingoa. Hei kai te utoi whakaiki iki, he koe tui whio ai ngahi kakala tupua. Me hoku teki, kahoa, pule oto, vesa mo e no o loto. Ko he awa o ia, mei he taulanga nā whanua. Toa ko tuu aki tau, whanga i he si,
otu kine kina. Api ko malolo ai tau, ngā ngatu e huni o whanua malu, funga anauku, funga mohu e whā, tutu anga kawa, kakano o upolu, mo liku alofa, pea toki tui whakamau me he kolo kakala. Pea ko hok fasta o lunga, toke lau tō i mui whanua, koe kauta mea, koe kalapu wha o ne lua o la paha, o ku sponsor, pea tokoni mai i he whiawhini, ai haapai Masani Ladies LLC. Kata ki o paspasi mai a Lady Ana wha o ne vai.
wā o ne vai. Mali e fola haka pe toi mali e ai tula fale. Patonga e atu ho tau kāinga, tale niti ia au pito o ngau i tua puleanga ka ngau folau mai ko uhi ko ngai kātoanga o whakahau ko i tonga ni. Whiawhia he wakai atu ki hene a sein kau fusi. Pea mo e tokolahe ki mo tolu ko e pōpou ki he kātoanga wiki hei la la. Kau whakamau tawa o mai eni ki he whinemui whakaosi, i he konga hana ua e whi auhi tau hiva ki he tau taha ua. Whalata o pito e wakai atu ki matanga o mō whiawhia pea mo e maa whana ko e lau maari e tau whia mau i he kātoanga wiki hei la la. We'd like to once again thank our sponsors, Fiji Airways, our supreme sponsor for this year, and who has been a supporter for many years past for Heilala. Also, thank you to MBF Bank, Tanoa International Dateline Hotel, BSB Bank, Embassy of the People's Republic of China, Whehoko Arts and Stephen Whehoko. Also, thank you to the New Zealand High Commission. Whamanata taipea pongpong I foki o whakahoko, I heni e hoko ai fitu, holo whamanatu kuinsalote, ai sivihiva whao fo'ou, pea o ku kei tae to tongi pe hu ko hui o ku whia mau ke whakalata pea masani mau pe ai kātoanga hei lala. We're so happy to see our talented youth here tonight, but also acknowledge pioneers and icons of culture for Tonga. I'm so grateful to see you here, Suliana Henrietta Feaki, truly an icon of culture and dance. Thank you for being here with us tonight. Also, thank you to Ana Veikoso, who was one of our judges last night here at our first competition for Heilala. Kau whakamau, ko e whinemui whakaosi e ni ko hoku hingoa ko Victoria, Grace, Taelata I loa manu, hoku ilani mā kisi. Tau whiawhia whuk mo whamalo ki he mātua tau i whanau, ngahi kalapo ngau kau mai, kai koha mea si ai teu ke teunga whakataha, loto taha pea hiva whakataha, pea moi whiawhia whakataha I he whiawhini, kau ngau hen ko hui ko pōpō ke kātoanga hei lala. Ko ingoa ko Victoria, Grace, Taelata I loa manu, hoku ilani mā kisi. Ko e kulele mai me he tangata, lolo pāngo fo ui, mapu a vai a houma, ha ano ha apai. Ko tau hongo fulu eni pa ko wako, I he kolisi la venga mari e. Ko kwhasta olunga ko mai moa ai kuini, ko unga fonua, salote, mawhileo tupo tolu. Ko hoku te unga na ngāohia, e whanga whae me he pupua puhi, pa ko hoku sisi, ko e sisi moho koi. Ka hoa, koe ni o koutui, ne tui e me lolo pāngo, pea moe tangata, pea ko hoku pule o tōne whakaheka mai e me foi one, ha ano ha apai. Koe kauta mea, koe kalapu, mosmosi koula o maufanga. Ma lo au pito, kātaki. O paspasi I mai a Victoria, Grace, Taelata, I lo a manu hoku ilani mā kisi.
Kātaki o toi paspasi i mai a Victoria Grace ta e lata i loa manu hukui lani mā kisi. Kau whakamau ko e whakaosi o e konga hanoa, pe au i koe ni ai tau hiwa ki he taha wā. Whamanatu tai pia pongpongi ko tau polkalama o whakahoko heni holo whamanatu kuinsalote, ko e whiauhia koe ni ai whau o e ngahe hiwa fo ou. I he taimini ta wā umaeni ki he konga whakaosi, aia ko e whiauhia ni ai tau taha tolu ki he taha fitu. Ko let ki mou tolu koe ni o mou kau he whiauhi koe ni mou ka ataki mai ki he wheitu koe ni o kuia senorita i he Stacey. We've now come to the final part of tonight's competition for those aged 13 to 17. There are 10 of them. And as they make their way up to the stage, we'd like to once again acknowledge the Statistics Department and remind you that on the 30th of November this year, the census will be happening, and we hope you will participate. Ka whamau ko e kamatai ni ai konga hano tolu, ta u taha tolu ki he taha fitu. Ai o kamata mai ai a Rosemary Siesi Kota. Ko e whakamatala koe ni ko mai whikau aki pia mo i teunga ta olunga o Rosemary Kota, te u whakatapu ki loto tatau ko e hau toka mo e hau malu o e whonua. Pea matafi pe tonga i he lang maa, kau tui kako, tui lava lava hau kakala fungani ua, ke mea i e ho eiki mo e hau whanga, o tau wā lolo he malu o e whaleni. Isa kua te hela ka te nofo he wā i tupe o e whaleni ke hua lela, ki si oku kake i ta olunga. Kono whatu ngā o kuua, ke tala i hok tonga, mo hoku uhi ngā. Ko i ngatu uli ne tā pea ko kai i he eku whanga whae, me he ngalu wha nifo, ke fotu aki hoku kakala. Ko hoku te ki ko ka pani hei lala me loto poha, ne tori pe aikona o tui whakapito i ngā lau, ke whisiki me hoku ulu, ke u whakamani aki he kātoa ngani. Ko hoku kahoa, sisi, mo e vesa, ko e whakalala o pilo levu pe a tāwani aki, ai vee hei lala ke alaha. Woi ko o tui pe a mo e aikona, me he whanga i he si o toki luwa pe he aolahi, he kua te maseni ai. Ko e konga ki o runga hok te unga, ko e whakamata moana fungani hei lala, pe a tuu whakasā hake ki ai hono nusi, me fo i nusi me i loto poha i kolonga. Ko e konga ki lalo hoku kake i tau o runga, o kutui ki ai e wha o sia, fungani hei lala o tuu tau hoa ki ai ai helu o pilo levu. Isa pe a toki fisiki me ai ala mea hei lala, ko e whakamaunga o e whiwhine tonga. Ilo e hea u ai ngā tuwai ai wha, kai whewhe, he koe o me ia e he whangakui me he fupua ko whanongo tala noa. O toki whakatapa aki ai whakamata moana fungani hei lala me he kato kakala o e whangakui me he umutangata mo e taunga peka. Isa hato pule o toko e whakatoka pule ai whale siweli laulo taha me he whanua tupuanga o tamai me i Lepanoni, Missouri. O toki whakafulau mai ke uluwa aki he hao whanga e ikini. Isa o ana taku ko tangi ke ufie tatau na ahau hawa tau whaahau. Kai tuku pe ke hufanga atu he talamalu o e whanua, o kone kātoa e ngāhi wā i tupe. Kai ai halaka e mahehei pe tō ki tua, isa e snaitakala ho o ma e pape me i whanakawa pe tangaki ai whale hufanga he kua te alaisia, alai kuonga, he whakahiki tama. Lewe e malanga, tua o whaatu, ko e whasita o lunga ko e tawa ke. Ko e kalapu ko e sila pelua me i haa te iho, ko e puna ke ko whakahoko tā uwha, pe au sponsor e Sila Pelua Academy. Ho eik mo tau ka inga, ka ataki o paspasi mai a Rosemary Kota.
la ke o pasipasi mai a Rosemary C.S.E. Cotta. Ko e fufua tālunga e whi auhi whakaosi ko e ni o e kātoanga o e whiawhini. Aia o kukau mai ki aia ki nau tolu, tau taha tolu ki e tau taha whitu. O tai pe whamalo ki a ki mo tolu ho mo popou lele mai he whiawhini, whamalo atu ki whawhalangi ki mea eni. O tau kau whakataha i he whiawhia mo maa whana o e kātoanga whakakoloa ko e ni. We'd like to thank our sponsors, supreme sponsor, Fiji Airways. They're flying in every day, bringing lots of our friends and our relatives to join all the festivities, including Heilala, here in the kingdom. Kau whakamau ko e tau lunga hoko, whakahoko atuia, e Caroline, Karina, Sarah Tupou, ke tu'u. Tulou mo e tawa ke, mo e fui lupe o e otu whele ni te. Ka whāni fo atu he ngalu te le, ke usani mo wikia ai api ko mahina wheki te. Ko e tā mea o e whiawhini, pia mo e kaulangi tua, ko e kalapu pale o e hala mau kou la mei tofoa. Ko hoku hingoa ko Caroline, Karina, Sarah Tupou ke tuu, tau taha tolu mei New South Wales, Australia maka ko Pauline, lotofoa haapai, hala manga ono lei mātua wawau, mo e hala mau kou la. Ko hoka ke i tā olunga whanau akia e teke langi ki tahine, ko Princesi Salote mawhile o Pilolevu tuita, me he api ko hepeloni tofoa tonga tapu. Ko te unga ko e ngatu tā uli na e whakapā me he maka ko Pauline, o fungani aki ai kie me he longa e kufanga whae, me he hala manga ono. Pea kuna vei aki ai kupesi whakalala manulua, o whetui aki he e kufine eiki, a hono kakala hingoa, na e toli aki me he funga moho e whaa. Ka e fono aki e helu o Pilolevu, ai o pununga ai e ku whakaukau, woke. O ka e whiawhi ka e toki alaha mai hono ngangatu. Ko hok te ki ko e helu o Pilolevu, o tui ki ai moto i hei lala me he tui loko mana. Ko hok pule o to ko e koloa ne anu me he fisi na ua o e ahanga kou la. Ko hok ka hoa ko e whakalala o Pilolevu, na e tui e he kukui me he i o mata aho, pea ko hoku vesa ko e maile me he tafa o e pupua puhi. O glaloni aki e ngatu uli ko peru kaki, o tui ki ai hono kakala whakaautusia, me he hila ki tapana. Ko whasta alunga ko e upe o Pilolevu. Langi tua ko e kalapu pale o e hala mau kou la, mei tofoa. Tua whaatu, mei a Caroline, Karina, Sarah Tupou, ke tuu.
Whakataki o te paspasi mai Caroline Karina Sarah Tupo ke tuu. Ka whakamau koe whikau ai e tau whiau i koe ni i he konga hano tolu pe a whakaosi koe ni o e whiawhini. Pe a ku oata pe whamalo he ngau e mau ingang mo whakahoko i he whiawhini. We continue with our competition this evening. I really love seeing our friends from JICA who are here with us singing along and moving to the music. As you know, the Taolunga is very special. It's about the grace and the hand movements that tell the story that your singers have. Ko e Taolunga hoko, e whakahoko atuia e Ilaisane ane wā pongi. Lo tonga te uteu mai kau tā mea ki he Stacey. O a taipe whamanatu a pongpongi i he whitu e whiawhi. Te tau hoko a taipe pea mo e whiauhi o e kātoanga wike hei lala. Ko e whiauhi whauhiwa kakala fo o uia. Ko pongpongi a heni i he whitu e whiawhi. A whalai te a malolo whapule a ngai a longolong kātoanga whoki a tonga eiki i he ngai kātoanga ke kehe. Pea oku kai ki ngata pe i he ne hoko koe aho whapule anga, ka oku whahoko whoke block party i he whiawhi whalaite koe ni. Koe whikatolu ene he toko hongo fulu o ngau whiauhi i he konga whikatolu. Mō kātaki o taitale lei mai ki whine mui koe ni, Ilaisane ane wā pongi. Kono tau taha whaa eni. O ku nofo me lipoane Australia, ko ene tangata eiki me i holonga tonga tapu mo kolomotua. Ko ene whae me i tali matau mo le whanga Samoa, pea mo Denmark Nuusila. Ko e whasi tau olunga, ko e i kare oma o pau. Ko kau tā mea, ko kalap fōfō anga, ko hono wala, ko ngatu uli, tui ki ai e whakamata moana. Whaotsia nusi mo e helu o pilo levu. Ko tekteki, ko whaotsia mo e tolotalo fungani aki a hei lala, pea ko kahoa, ko e whakalala, tui aki, e fisi i lesi pipi pea mo e hei lala. Ko e vesa, ko e whana e tui whaotsia mo e tolotalo fungani hei lala. Ko hono no o ko e tui waone, tui aki e huni, maile lau momo, langakali fungani aki a e whakaotsia. Ko hono te unga, kono te unga katoa, koe ni ne tu ia e ene ngahi kui, mo i ka inga ofa me he hake anga o Kapten Kuki, me i alaki whanua, pea mo i tūtū anga ka wā. Koe pui tua i Laisane, o glotonga ako ia 8 i he Norwood College, o kune manako he taolunga whakatonga pe hene viri taki ke kau mai, na ne whekumi tō taha pe e ia me tohi Songs and Poems of Queen Charlotte, o ne whiri ai a i kare oma o pau. Ko i laisa aneu ne lotonga whakaake me he mahaki kansa uto, koe brain cancer, ko o stafa tu o ua i Meripoane, pēna e toi whakawholau whakawhaito o i he mahina e ua, e puleanga Australia ki Florida, USA, i he tau ko o si. Neongo ia, ui kai hoko ai whainga tau whakaisino koe ni, ko whakaloto si i kia i laisane. O kune veke fia, ke kau whakataha mo e whanau whewhine, i ono poupou i e maalari o e whiawhini. O taki maia, e hene kui ko toke tā visesi o pongi ki he Stacey, o matu aki honga ia, ai laisane ke whakaha i hono tonga, pea ke whakahoko e taolunga koe ni, whakaapa atu. Paspasi mai a Ilaisane ane wā pongi.
Kaisane ane wapongi, ta utafa, nofo meripoane Australia. Koe ne tangata eki me holonga tonga tapu mo kolomotua, pe wafine eki me Itali, Matau, mo Lefanga, Samoa, pe mo Denmark, New Zealand. Whamalo atu ki he kalap fōanga. Whamalo atu ki a Dr. Visesio Pongi i he pōpō ki he kātoanga hei lala ua awhi ua ono. Last night, Queen Charlotte Memorial Hall was live with so many talented groups here performing. And then tonight we have our Miss Ta'alunga Jr. Coming up onto the stage now, judges, is Anitita Vainikolo Kupu. Tulo moe tala o whaki o kātoa ngani, ka tā mua ke ulawe atu ki he kakei, o ki I whine mui Ta'alunga koe ni. Ko hoku ingoa, ko Anitita Vainikolo Kupu, ko lele mai me he hala tupolahi. Ap ko kai pongpongi vai ko ni to wa pe mo fonu mo moa ho foa. Ko hoku ka ke Ta'alunga ko ngatu uli na ya musia pe ta o ngau hia he ek fanga fae me he fonu mo moa I he api ko ho foa. O te teu ake e whaotsia pe mo helu na e tui akia e paongo fuitahi pe mo e maile lau momo me he api ko loloa pe fungani he lala me he fu he lala I hala tupolahi. Ko hono no o ko e whaotsia fungani mai le lau momo na e tui ia me he kauwhewhine o e loto lewa. Ko hono pule o tona e kuwhia me he funga vai ko ni uto wapea lanu ia e vai ko lomoloma. Ko hono kahoa ko hei lala na e tolia me he api ko kaipongpongi. Ko hono ni mā mo e wae ko e mai le fungani api ai whakaotusia. Pea ko hono tekteki ko e whakaotusia fungani tolo talo me ki ve vai ko fine ala fia ko oko ko toa eni si e kufanga fae he ko e aho e kātoanga mo e vale ia tama ko hoku tau taha fitu eni pe ko whakaunga tāmaki I he whololo o e hau tua ofa e iki atu pe malo au pito ko e whasi Ta'alunga ko e I ka leoma o pau ko e kauta mea ko e kalapu fonu mo e moa o ho foa. Ka taki o paspasi mai Anitita Vainikolo Kupu.
Mali e kata ki o toi paspasi mai antita vai Nicolo Kupu. O te pe whamalo ki he ngahi kalapu pe mo kauta mea mali e o ngau popo pe a langi tua ki he ngahi ta o lunga whafu ofa o e whiawhini. Kau whamau tau hoko atueni ki he tokotaha ta'alunga hoko ko Rubiana Lucy Malia Folau II. Ko e whamatala ni ko mai ki he Miss Folau Tribe Golden Stars Tonga USA. Tulou mo e otua ko e pule au niu o e universi. Tapu pe mo e hau ho tau whanua la a koula o e ono i kuonga. Au whaki atu e tala whakatapu te lia e whehuhu o e whanua, hou eiki kau taki o e pule anga, kau whakamau o e aho mo e tonga kotoa. Ka atake o whakalawe mo tala e kwhiawhia, o whakafotunga he tau olunga whakahoi fua. Ko e kauta mea, ko e kalapu wha ane lua i pe mei la paha. Ko e whine mui o ku ne whakahau ko e taolunga, ko Ruby Ann Lucy Malia Folau. Ko hoku hingoa ko Rubiana Lucy Malia Folau. Me he api ko lupe, me he ki motu si isi i kai masani, ko kotu i loa he lotu haapai. Otu mo mua esi ko napo wono, mapu hoi a te volo paki mo to i. Kolo kakala, funga lau lea, funga moho he wha, toa hola, vai ko lele alulu, fola o si pe mo kolo fo ou. Ko na folata he fonua hau i ka lea Bay Area, mo e hala whakawakawa koula o San Francisco. Ta utahani mai ni mei Daly City, California, pe a ko wako i Lake Wilmerding Private High School i Loto, San Francisco. Ko ku te unga tau o lunga, ko e au au kakala e whanga kui, pe a mo e whanga whae o ngau he mei Loto poha, me he api ko whanga whea ngai o e hau. Velo velo o e lompe au, mo e pulu pulu a tamule, paki mo e to i. Ko e pule o toko e koloa na e kufi me i namolahi, o lutu he vai mahanga, ke whakaha aki hoku tonga. Ko te teki ala mea hei lala. Kahoa, pitoi ngā lau hei lala. Vesa, maile tui ki he wha o tsia. Sisi ko tui tui vāo. Ahono laloni fungani, pe ala mea hei lala. Ko te unga, ngatu uli, whaliki ake e maile, tui ki ae ngahi kakala hingoa, ko e whaka o tsia, whakamata moana nusi, pe a moe helu. Ko e whasita olunga, ko e maa i moa e la a kua unga whanua, ko e otu motu. Ko e kauta mea mou kātaki o paspasi i mai. Ka lapu whao ne lua mei la paha. Miss Folau Tribe Golden Stars, Tonga, USA.
Folau Tribe Golden Stars, Tonga, USA. Rubian Lucy Malia Folau. Tau whiawhia whoko hui ko kātoanga hei lala ko whainga maari e ia. Ke lava mai ho tau kāinga i toa puleanga. I kai ngata pe tau wheohi whiawhia ka nau pōpō mai ke ngai kātoanga lalahi peheni. No tonga e ku wakai mai me tawhaaki ki he tau olunga koni nai toko o si ko whatonga e ato a seini ki walu kau fusi. Ko e whiwhine ko niu kai ki sola ke toko lahi Wayne Academy o kuako ia e ngahe whaiwa whakatonga. Pea toi tala mai e he toko taha na e hoko e ko Miss Junior tau olunga he ngahi tau lahi. I he kātoanga hei lala malo au pito seini ai manatu ofa pea mo manatu melie ki tongani pea mo kātoanga hei lala. Kau whakamau tau ofi atuen ki whakaosinga o e whiauhi o e whiawhini. Whamalo tai pe foki ki he potngau e statistika he tokoni kai lama o whamafola atu a e polo kalama o e whiawhini. Whamanato tai pe pongpongi he fitu e whiawhi whiauhi ia o e whao e ngahi hiva kakala fo ou. Iai mo whamalo ke M&J a water tanks e halahi fo. Kau taha koni nau tokoni lahi au pito whamalo e pe foki ki he whakatou mawhi. Finance pe mo cover trading. Ma e vei tongo ka uma a foki a vavau lahi. Pea ko tau sponsor tā katoa ai Fiji Airways. Kau whakamau tawa umayeni ki he taolunga Anita Fatafehi Lupetu Ulelei Pelenato. Ko ingoa ko Anita Fatafehi Lupetu Ulelei Pelenato. Ko tau taha fitu eni. O ko fōm fitu i he ako maalunga lia hona. Ko kulele mai me he hala tuku tonga. Ma ufanga la paha malapo. Pea moha ano, pea mo uiha haapai. Ko kwhasta alunga ko taha o ngahi mai moa e la ako o ngā whanua. Ko insa alote tupo tolu ko upe o man mataongo. Ko hoku te unga ko ngatu uli ne ngahi e kukui. Me he kolo kakala pe tui ki ai mo kakala me la paha. Ko lang tu a ko kauta mea ai kalapu mosmosi ko la o ma ofanga. Leva e whakahoha a. O whaatu mea Anita Fatafehi Lupetu Ulelei Pelenato. Kata ke o paspasi i mai. Ai whine mui ko e niu kau mai ke te whiauhi o e whiawhini. Fatula,
kātaki o paspasi mai a Anita Fatafehi lupe tu lelei pelenato. Pea moe kalapu mosmosi koula o maufanga. Hoek mo tau kainga tawa umayeni ki he wha osi koeni ai fe auhi hono tolu ai kaufine mui tau taha tolu ki he tau taha fitu. Wha maloa tai peke ki mo tolu mo ahia a tonga e ki lo tonga e ngahi taimi o longolongo kātoanga ai ta uange au e tu uta ai lotu whakaliste ane koe ngahi polo kalama ki he kehe ai kātoanga he lala ngahi whakawheohi ai ngahi whamili te waki mai mo kātoanga koe ne lia hona saine ha iai ngahi whe auhi sporti pickleball mo e hāfua ai ngahi kātoanga mo ngahi polo kalama o ne whatahataha mai ki tau tō tau whiawhia i heni i tonga eiki mo tokoni ai peke tak mamata. I he taimini o teu mai ai a vai Angel Murphy. Kau whamau, whatonga iange ko e taolunga hoko a vai Angel Murphy. Tonga monu ia ke tau otua aki a Sihova. Tau ke tau teki whaiwa he kua senturi ua e lotu i tongani. Tapu pia moe whaafe whalanglangi pia malumalu atu moe au whaki i he whakamautala e whonua. Kai tuku pe mua ki o whakaloto atu pe, ki mua kau tui kako, tui lava lava hoku uhinga. Ko hoku ka ke ita olunga ko ngatu uli o ku tui ki ai ngahi kakala hingoa ai whakamata moana nusi helu. Whakaotsia moe ala mea. Ko teki ko heilala, pea ko hoku kahoa ko whakalala. Ko kotoa au teunga, ko au kakala ia si ek whangawhae mei he kolo kakala. Hoek mo tau kainga kātaki, paspasi i mai a vai Angel Murphy, lo tonga ako i he ako maalunga o tonga.
Kataki o paspasi mai a vai Angel Murphy. Loto ngā ako ia i he Tonga High School. Pea ko hono whasi tau ngā koe upe o siuli tapu. Koe kauhi wā koe kalapu kolo kakala me i tataka motonga. Kalapu kolo kakala youth me i tataka motonga. Whalanglangi ka taki ko e whiawhini, o kutoe pe ai tau olunga e ua. Pea lava lelei lewa ngai whiauhi, e o atu lewa mo i whainga maari e ke ai whaali ali makehe, ki mua pea tuku ate ngahi ola o e whiauhi o e whiawhini. Kau whakamau ko e hoko mai, ko e whikahiwa ia i hamo pepa, ko Luisa Siosiana Folau Moe Tui Kefu. O kutaki mai e ki whinemui ko ni e lolo mana ia Kefu. Ko hoku hingoa ko Luisa Siosiana Folau Moe Tui Kefu. Ko e kuhao me he api ko loto langi, mo whakalangalanga me he kolo kakala, tataka motonga. Mo e api ko pukolei, mo whanua eiki maufanga. Api ko maolunga ap fo'ou, mo filo hivalu me i tonga leleka haapai. Ai api ko mahalo vale me he otu langi, mo e paki mo e toi la paha. Wisa ai api ko manono me i alele la paha. Ta aki mo e aka funga vailahi niwa fo'ou. Ko hoku ka ke i tau olunga ko e ngatu uli na e haha lau te lau ia me he api ko manono me i alele la paha. Pea tui fungani ki ai hono kakala helu nusi mo e whakaotusia. Ko hoku no oloto mo e vesa ko e lou mai leia na e fi pe a fungani whakaotisia. Ko hoku kahoa, ko e whakalala o pilo levu, pe a ko hoku tekteki ko hei lala, mo e wha whakaotisia. Ko e tui ko toa ia, he whanga kui mo e whanga whae, me he paki mo e toi la paha. Ko whasta olunga ko e upe o man matao ngō. Ko e kaulangi tau olunga ko e kalapu kolo kakala, me i tataka motonga. Ka taki o paspasi imai a Luisa Siosiana Folau Moe Tui Kefu.
se o se ana folau mo i tu i kefu ia. Ne taolunga ke upe o man mataongo, koe kaulangi taolunga koe kalapu kolo kakalame i tataka matonga. Whamalo atu lolo mana ia kefu pea mo kau folau koe me i San Francisco, tau whiwhia ma upe he fokma tau kainga, ki e ngahi kātoanga lalahi i tonga ni. Tau taitai lelea i pepea mo lavnia ti ueti, pea mohono whamiri, ka umafo ka melesete kefu, malo e lava mai mo e poupou ke kātoanga hei lala ua afe ua ono. Kau whakamau, tau wa umayeni ki he whine mui, whaka osi koeni, o kukau mai ke tau whi auhi o e whia whini. Aia, ko li tea po maika i okalani tātofi. Ko kuingoa ko li tea po maika i okalani tātofi, ko hutau taha whaeni. Ko lotonga ako i ako maalunga o tonga. Ko gulele mai mi kolomotua, mo unga one maufanga longo teme, folaha pea mo vai ni. Ko hoku te unga taolunga o ngauhi me lau ikie, ko e vesa te teki kahoa mo e te unga, ko e ngauhi katoa peia e he kwhanga whae. I he whia whini o ko taolunga, ki e taha ngahi mai moa ai kuini o whina o tonga, kuin salo te tupo tolu, ko e tō wha he si kakala. Ko e kau lang tua, ko e kau tā mea, ai matangi maari e mei vai ni. Malo, mō kā taki o paspasi mai a litea, po maika i okalani tā tofi.
Ka take o pasipasi mai a litea po maika I okalani tā tofi. Pea moe tau olunga whakaosi o e whiawhini ai au kau mai ke wheau I koeni a ki nā otolo e kau whine mui I he tau taha tolu ki he taha fitu. Whainga maali e koeni o ange ke kau whamau ke nā hanga whamau po opo ai ngahi maka o e whiawhini pea pehe ke he ongo ātita. Tau whiwhia whako uhi o ku tukua te tau polokalama e whiawhini Tunga hanga lele e whakatou Mafi Finance and Cover Trading. Kau mai ai me San Francisco, Alisi, Nie, pehe foki ka Gracie Moa, pea mavulase pea me Anchorage, Alaska, whamalo atu kulaea he pou mai. Ko e whaari ali makehe nia o e whiawhini, lo tonga ai teu mai e ngahi ola. E taalunga tuai ai ofisa ngā ue me pot ngau e tak mamata, ko Miss Vaimata Whaletau, ki e whasi ko e hei lala, wha otusia, mō kātaki. Paspasi I mai a Vaimata Whaletau.
Ke pot ngawe tak mamata, ko e taha e kau ofisa ngawe, ko vai mata whare tau. Pea mo e whare ai makehe o e whiawhini, whamaloa tai pe ki he tale kita o e kātoanga hei lala, ka ko ek minista e pot ngawe, ono po se misika, i he taklele o e whiawhini, pea mo e maa whana o whakaha. Tau whiawhia whako hui guheni, pea mo so saia mo e hao, ko Palestini whoki e Tonga Tourist Association, ko whatonga e tu guheni mo Salome, po oi pea mo i he kau me mi pa, mau inga o pito ho mo pou. I taimini o ko kole ai ki a ana vei koso, ko pule ako e ako maalunga o tonga, ke ne ka ataki o whakahoko halea, ko e whakamalo iai ai kātoanga o e whiawhini, hiri pe ia pe o atu lewa a e ola o e tau whiauhi. Malo. Tapa me a whia o toa tau lotonga. Tap ki e whawhalanglangi. Ek nista o e ngahi ngau e whaloto whanua. Tapat whoki e ek nista o e pot ngau e tak mamata mo e whalau e wā. Tapat ki e whanau a ho wek mohamata pule. Pea kou kore ke hu whangat mua. E tala o whakakato nai kamata aki e tau polo kalama i he whiawhini. Kai tā mo o koe whainga maali e koe ni ke u whahoko ai whatongia whakamalo. Ka raki whakamalo pe tau whawheta i kotoa e tau wau mai ki he tō mui o i kātoanga whaiva o i whiawhko e ni. O ko kei mea peheni ai tau whawhalangalangi, kai o maa ai ek minista o haana e pot ngā wen, kai o maa ai si ngahi kupu ngā ue kehe o tau i heni. Kei maa pe whok pia moesea o kau whakamau, pia o tau kau whataha mo ni ihi kunau wholau mai pia me muri. Amerika, Australia, New Zealand, ke poupou ke mai moa koe ni. Pea o koutui, o tau whiawhia hano kotoa, i he tau mamata mo tau whanongo, ki he ngahi tau olunga whaholo mamata o e whiawhini. Kau maa ai ngahi whasi, ngahi tāmea. Pea o koutui, ko tau ho tau langi, i he tau lawa i lelei, ai polo kalama ko ia i he whiawhini. O kui kai ko hawhina motu a whaiva uia, ka koe tonga pe au, o ko ngā ue aki, ai whanongo lelei, pea moe ongo whakatonga. Tokua i he ngahi talanoa ko tau whanongoa, i o tau whonuani. Ko e whaiwa, na e whaia ko e whakahoi fua, ke ngahi o tua mua. Pea koutui, ko e pōni, ko e tau whakahoi fua, na e whakahoko. He o kuongoi, e he tonga, o tau honolangi, o kuiai ai ongo, viviri makehe i o toloto, i he e te whanongo ki he ngahi hiva, ngahi iafo, ngahi whakalea filo ki tā, ngahi leo kano, mā lie au pito. Pea ko hono whakataha i ko ia, pea toki fungani aki, ai ki whewhine hoi fua whakatonga. O kune whenga ke whakamatala i mai, ai uhinga ai puna ke, kai umaa, ai whakauhinga, e he toko taha whakahaka. Nā tau wakai hake pē, he fo i whasi e taha tau olunga i tu o nima, haka kehe kotoa pē ia. Kai e taim tā tau pē, oku kei mālie au pito pē ia.
Pea koutui, koe koloa ia ai tonga o kumau. He koe toko taha puna ke pe o kune ilo fufu ki he uhinga e ne whau. Ko tau tolu o tau whainga atu ke tau whai e whakahaka. Ko tau whakaanaua ke tau wau ke momona. Pea moe takere ai uhinga ai punake. Ka ne ongo ia, ko e whiawhini o tau ho taulangi. Ko tau whakahoi fua, ke otua i he eku wakai, ki he whakatahataha mai me he ngahi whonua ke heke. Nau whononga mai, mo nau kau punake whakahaka, kau punake hiva. I e kakai koni i tonga tapuni, koe kolo, koe siasi, nau whakatahataha mai. Pea o koutui, koe kelesi au tau mau he whiawhini. Ko tau whakahoko e whakahoi fua, pak tau o ngoi, o tau lau maari e iai. Ko ia koe e whakamalo lo to hounga au pito ke ek minista koe ni. Se misisika, i he ene whakahoko mai, ai whainga maali e koe ni, ke tau mau. E taha kotoa pe, o ku ataa pe ki he taha, tau nima o au ke tau taha fitu. Pe uke nofo i whe, ka koe tonga koe, na e whakaawa mai ai matapā, pea o tau whakawheta i he whiawhini, i he e tau mātā, ai e si wholau mai, koe whie poupou, ki he whatongia koe ni. Pea o kuautui, i he awhini mamalu, pea e hoko atu ki e kahau, ai whatongia koe ni. Na e lawe ai CEO ane awhi mo e kaulea ane pō, ki e ngahi uhinga loloto o i ngā ue koe ni. Ka ke whino motu ani, o ku iai ai whia makehe koe uhi. Neongo hoko e mea tahawhi i tongani i he whiawhini. Ko tau tolu ene o tau tuu mai ke poupoua ai tala kātoanga koe ni, ai ek minista pea mo ne pot ngāwe. Pau tau whakatawange e ke i hoko atu, pea i kai ke ngatai, ki he tonga ke whia pe. Pea koe pōni, kou lawei, ai ngahi, whaunga mo i ngahi lanu ke he o e whia. Whamalofa ke he tau kau whakamau, neongo te kai ke o mai e ola, tau amanaki pehe kai ke ai ka inga e oskoe ni. Ke hiono whakatoa, o tau whatawange, te tau tutuku he pōni, pea mo e lau maarie o e māwhana, pea ke tau tu e whakataha mai a pongpongina, ke hoko atu ai whatongian. Lewe ai whahoha, tua whatu. Ko e whamalo ia o e whiawhini whakahoko atu e ana ua awhi vei koso ko e puleako ia ako maalunga tonga. Pea neongo ne pehe mai koe ko he whini taurunga tau os ilo lelei pe uwe e tonu pea whola haka whafu ofa. Malo o pito ana o gai e whamalo ma ke he whoki ki he ni iu nau tokoni mai ke tuku ate ngahi polokalama koe i he whiawhini. Ka i he whainga maali e koe ni whaafe whalangilangi e ik minista koe kōle pepe lelei ke wheitu una, ke kātā ki o whoaki ai ngahi tohi whakamooni, peko ngahi certificates, ai tuu ki mua e tolu i he taha kulupu na e kau mai ki he whe auhi o e whiawhini. Kōle atu ki he kau whafofonga, peko e nihi koe na nau kau mai ke mo whaofof mai ki mua. Mahino mai koe ngahi consolation prizes, e ma uia me he ofisi e takmamata, ka e hui atu pe ai ngahi ngoa mo lava mai ki mua, lulu pea osi pe ko ia pea mo hoko atu ke te pile tau kau ngawe, ke o atu ai ngahi whai ki iki ki he upale. While we're waiting for the certificates, we'd like to say hi to Carlo
Saluni and the crew from San Francisco, thank you for joining us on live. Famalo Taipeka Sosaya Moehau, Palestinian Tonga Tourist Association, Heni, Efia Fini. Kaingata Pea Suliana Feaki, always great to have you here. And of course, Super MC and everyone's favorite auntie, Finawa Feaki, is here with us. I think we're ready. Femau ke tau paspasi le o lahi, koe ha pe o la. Paspasi mai. Fia ko hifo ko hene la mnia tiwe ti pe mo melesete kefu, ka koe taimini, malo, minista pe mo e tale kita koe ni o e hei lala. Te tau kamata pe ulaki fe auhi koe ni he konga ulaki o e fia fini, ae na e fe auhi e panki fine mui ta unima ki he valu. Koe ola le vaeni o e Miss ena ilai sane malo e poupou. Koe fika ua i he Miss Taulunga Junior ena ilai sane malo e poupou. Koe fika ua i he Miss Taulunga Junior maui e mele lilo Relesia Mohetau. Koe pale koe ni o e fika ua, koe paanga e tahaafe ni mangeau. Whamalo a Taipei ko uhi ko mo tokoni mai ke pātolo aki e tau ngahi whaiwa mo e tala tuku whakaholo. Ko e pale e tolu ki he whiauhi koe ne tau nima ki he walu. Aia ko Miss Taulunga Junior. Whika tolu ko Chelsea, whika ua ko Mele Lilo. Ko ki whine mui ne ikuna ai pale whika ulu aki. Pe ko Miss Taulunga Junior ia o e tau nima ki tau walu. Ko Luisa Fale Kakala Kulu o Vava'u Kupu Tau Helu Helu. Whamaloa te he poupou. Ko e pale uluaki ko e ua afe. Mo kata ke te paspasi mai our winner for the Miss Taulunga Junior, age 5 to 8, goes to Luisa Falekakala Kulukulu o Vava'u Kupu Tau Helu Helu. Again, thank you to our major sponsors, to Tanoa International Dateline Hotel, Lion Liquor, as well as Tonga Cold Store. Ko e whiauhi hono wā, ko Mr. Alunga Junior ta uhiwa ki he taha ua. Pale whika tolu, paanga e taha awhi, maui e Noelani, una loto ki wahanoa ni wafe. Our second runner-up for Mr. Alunga Junior, age 9 to 12, goes to Noelani, una loto ki wahanoa ni wafe. Ko e pale hono wā o ku mauia e li neni ke leni ana lupe ate laite kalamafoni. Ko e pale ko ia ko e paanga e tahaafe ni mangeau. Tahaafe ni mangeau, whika wai ko li neni ke leni ana lupe ate laite kalamafoni. Pea koe ki whine mui koe ni e whiauhi ta uhiwa ki he taha wā. Pe ko ia une ikuna ai Mr. Alunga Junior i he whiauhi hono wā ko Lady Anne Wahine Tukihala Hihifo Wha o Nevai. Mr. Alunga Junior, ages 9 to 12, goes to Lady Anne Wahine Tukihala Hihifo Wha o Nevai, winning 2,000 paanga. Whakamalo e pe whoke he whiawhini ke tau kau whakamau ki a atolo make helu ko whaleka aono anga kehe. Ane leisia kolo matangi vi pe mo cotton robusta siale. Now for our final 3 top prizes. Ko e whika tolu he Mr. Alunga Junior ta utaha tolu ke taha fitu. O kuikuna ia e Rubiana Lucy Malia Folau II. Ka atake o paspasi mai nei kuna ia ai paanga e tahaafe.
Whamalata taipe ko pongpongi te tau heni ko hui ko e whiauhi hoko, whiauhi whao hiwa kakala fo o. Ko e whikaua i e whiauhi, o ku mauia e Luisa Siosi Ana Folau Moitui Kefu. Nei kuna ai ai pale ko e paanga e tahafe ni mangeau. Whamalo taipe foki ki a Melisete ka umaa e ka ufulau mi San Francisco, nau nofo i Amerika lahi ka nau kakau mai ko e poupou ke katoanga hei lala o e tauni. We'd like to again thank Fiji Airways for being the supreme sponsor of this year's Heilala. Also, thank you to MBF, Tanoa International Dateline Hotel, and the BSB Bank. Now the final prize of 2,000 paanga. Ko e pale uluaki, pe ko ia ne mau, ai Mr. Alonga Jr. tau taha tolu ke taha fitu o mau ia. E Caroline Karina Sarah Tupou ke tuu. And that is our winner for the Mr. Alunga Jr., ages 13 to 17, won by Caroline Karina Sarah Dupoke Tu'u. What a wonderful showcase tonight. For malo ai pe foki ki he tale kita va ko ne tu holo se mistongia ka uma afo ki senolita ko maile pe moiti mi he ngau le le fia fini. Malo e ma ko lo fa feta i fa fe falanglangi ai fo ak pale o e fia fini. Ek minista ka uma afo ki a so saya moe hau ko lava e tau polo kalamaka e ko le heni ke ka ataki o kelesi a e fia fini e pasa Daniela katoa. Tau kau whatahe lotu. Ki tāpua ki motor. Salo te fe au tau olunga. Haka tupo e whanua. Mei he tau ni mā ke tau tāwhitu. Konga o wiki he lala tau a whi mā ua o no. Whamalo lahi atu ki he potunga au e statistika atonga. Noloto ke whapanga mo sponsor. Ai ngai whamafola. I ngahi e whiawhi atu o e wiki ni ka mai e wiki ka hau foki. Whamalo foki o ka hua ngau e poni. Karevu tui fua ka ma mesa ke whamoki oa. Peki a Chelsea fustua me hereti o tamahui mei nusila. Kau whataha atu pia mo aripate kisina. Mei he whaita o e pōkoini. Mau tatawa tu he mi holo whamanatu ko kunsalo te. Whatawange pia ku hongolelei atu ke tonga kotoa ku mou mea mai. Mei he ot murina ka mai o tongani ono kāto kātoa. Malo apito mou mea mai ka mou pouria.